engayvan tovutngi mi mongkham de biala shijo akashvani kuima nchengzuguna yevuni sijo yanren thangche humche yakchia nchidavka ovungcho itenopfu jang India Kiflen Drupadi Murmu yakchia Civic Senior Citizens Home chi vukha medalo lanchijo Dr. S.C. Jamir yakchia naga jibo myandausi yaman elijang zichu khiwzugunan chidacho osi Nagaland Chief Minister Dr. Nefirio yakchia naga jibo idalo okho chiroilam liuji zuguna ililanlo zikarangan liala don chidacho itenjang zingan chidavga India Kiflen Drupadi Murmu yakchia nchi vukha medalo Civic Senior Citizens Home chi virtually lanchicho Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Uttarakhand OC, Nagaland State Mongoshilo Kiflen yakchia lanchi linsungji kicho Eramuijang chochopenche home pitugu zuguna Senior Citizen Welfare Board LGH Kiflen Drupadi yakchia lanchicho Civic Senior Citizens Home shi vukha medalo elam etlan lia tuha District Welfare Officer C. James Izong yakchia nsidacho linsung jilo Assisted Living Devices Zizlan ha jandai chodo nsidala Nchiorang Chief Minister OC Governor Chua Rodakcho Dr. S.C. Jamir yakchia Naka Jipo Ovungthang Gudali Soyungaro Chosana OC Hojang Muni Nsidugu Zuguna Nchi Cultural Connect Linsung Kidauji Theng nsidacho Naka Lipungzi OC Meta Yingsung Dovum Hona Chinese da Kicha Eman Zuguna Dai Mekna Nzonzi Eman Zuguna Ilhitso Volo Dr. Jamir na Pongden Rojang Lampame Chonpia Shimnyacho Naglen Meta Hungatugu Zuguna Jo Moziranjang Hona Ingathe Kiu Etevlia OC Ndo Langkan Yaksha Okolo Myanda Hansi Njichida Sana Hojang Hona Ingathe Kido Nlansida Nzanda OC Myanda Chilona Ilhilanjang Chwavo Etevlia Doha Dr. Jamir Yakchia Nzidacho Naka Chipo Yudalo Chiro Elam Liuji Zaguna Ilhilan Loha Langkan Elam Lialado Chief Minister Dr. Nefirio Yakchia Nzidacho Nchi Mogokchung Medalona Mozi Mini Hornbill Dokfu Jilo Oyinsanating Rio Yakchia Nzidauji Epanjo Ede Medalo Oko Chiro Elam Lia OC Hojang Zeyao Etevlia Hoji Zuguna Oko Dovna Lambam Nchimri Mozanga Tsoiki Vana Vodaw Etevlia Hojilo Ekimbada Ede Chili Jang Ngam Fevada Evolo Osi Kamoshumum Home Soyingi Vasi Myanda Jilona Elhitso Vodaw Zuguna Rio Yakchia Itsuchibicho Ncheng Zingon Chijo Limhatz Dovlona World Press Freedom Day Do Echangai Vasi Reporting in the Brave New World The Impact of Artificial Intelligence on Press Freedom and the Media Yidong Jilona Linsung Sungri Vasi Kidaya Vana Chief Minister Dr. Nefirio Yakchia Yiten Ekijang Tingi Onde Elhilanjang Zuguna Tandang Mingtang Chikaicho Yiten Ekijang Yakchia Yunisjang Epia Vanala OC Nzonzi Kyong Dovna Iman Hungi Kiela OC Onde Elhilan Homjang Dovna Chikayala Doha Rio Yakchia Nzidacho Nagaland Chief Minister Dr. Nefirio Yakchia Mugokchung Medalo Deputy Commissioner Oki Ethanchi Lanchicho Mugokchung DC Oki Ethan Shilojo Moziran Ichili Elamcha Doha Rio Yakchia Nzidacho Oki Jilo Eramoren Oyukosen OC Nzin Ranyani Kipen Zizilan Elam Vamunisa Mekana Munisa Rodaka Hoji Zuguna Administration OC Ziyada Evan Dovtingi Eranzung Vasi Ngamfu Litugu Zuguna Ha Riona Itsuchi Bicho Yiten Shangjo Akashvani Kuimalonan de Biela Yiten Shang Zakzakto Nzi Kiv Zuguna Jo X handles AIR News Alerts OC AIR Kuima Jilo Zeda Ndena Yiten Shang Elaniduha News on AIR Ebduna YouTube channel AIR News Kuima Dolona Engalankuka Dimabur Meda NSC Yankole Evan Echungchung Zukchen Albert B. Lotaji Dimabur Police Yakchia Ramailia Albert B. Lotaji Jo Zukchen Ekayanlo Ochim Chehan OC Zukchen Etsu Zuguna Gagoyo Janghan Li OC Mbuna Nzi Otanginis Daro Mejilona Echungchung Zukchen Kami Nochunuri Elam Dalanga Rotaka Nagaland Medical Council Yakchia Ekiran Kako Techicho OC Shujuyanche Panina Elani Nagaland Medical Council Ek Nzi Otanginisi Daro Meja Shikva Azai Panina
echingching chuksenji Dimapur police na ramacho nochunuri ochongna ochik talanglo wasana to vanan tangshon kyu ethevlia osi chukchen ochong sana hungarenga lya chuna ikimphi jang thingi injijan dokle doha commissioner yakcha njidacho pimla uyanjilo eluinsha ekam mian sian leuchi chuguna jo enanganantang kyong chi mongo ramailia osi janlan hom hanse chi dokwu chuguna elhilan jangji ekhingada shujuyanchida yawana doha commissioner sophie yakcha iteni ki jang thingi injijan dokcho Dimapur chumukidima osi Newland district shanglo lottery tickets elam yendang yenria ya evamo shang chuguna commissioner of police Dimapur yakcha ndangshon ilan nchichandala lottery tickets yendang yenrida wamo shang ekyungojo shikvuji mphana chodala osi gyong elam ichidi chela hoji chuguna kutheng ntena hedu tsraga sana ikimphi jangthingi iwon hanjandale do nchidala okho ochongna ehlilan hom shang chwa ya wancho sana esani siu chuguna commissioner yakcha idan picho osi ithen loha shang chi dokwu chuguna ithen ki jang loha ndangshon yilanchi nchijan dokcho Film Association Nagaland Lansang Yakcha International Association of Women in Radio and Television IAWRT Traveling Film Festival Linsangchi Nji Center of Excellence for Music and Arts Koima Medalona Kida Yavana Iteni Ki OC documentary filmmaker Nupur Basu Yakcha Onte Ilhilan OC Langkhan Landry Elani Otsiurang Zanchi Zamo Chang Zaguna Nsidacho Film Association Nagaland Kiplen Yapangnaro Lungkamar Yakcha Nsidauchi Pancho Linsungshi Yakcha Video Kiss Shanglo Zagaranga Lituku OC documentary film Sungri Jang Hangpum Hombiduku Nsidacho Akashvani Koima Yakcha Nchengchoro Mongolona Pengai FM Dragubanji Eshukada Yu Yudajo Inyatang Tiruk Equina Pengai Darekunan Dangzo FM Draguban Shijo 103 MHz frequency OC News on AIRF Chilona Engachida Nagaland Public Service Commission NPSC Yakchia Common Educational Services Examination Nzi Otanginis Mikumeje Ojang Kidao Chokhemanji Chidaga Ojang Jilo Chiwu Omingjangjo Commission Notice Sport OC website www.npsc.nagaland.gov.in Chilona Zichida Iten ofojang yenchua nsilandauga India Kiflen Drupadi Mormo Yakshia Civic Senior Citizens Home Chi Vokha Medalo Lanchicho Dr. S.C. Jamir Yakshia Nakajibo Myanda OC Emanili Jang Zichu Kyu Zugan Zidacho OC Nagaland Chief Minister Dr. Nifiru Yakshia Nakajibo Yudalo Oko Chiro Elam Liuji Zuguna Elhilanlo Zakarangan Lialado Zidacho Ncheng Zuguna Yuni Sijo